Bombay Red Talks Vezosi ama sapinin chibai kahin bolove keimin ahile thinthang hokip tuni khwa Bombay Red Talks a in ke olympi ding chu hile Reverend TH Hola Baipi Chairman Koki Christian Leadership Forum KCLF ama to chomcha yung ke olim diu heti chu ama sapina he sana kahin ne hintin pawme hola na phat manuta Bombay te ni pi zalovin tenge ke yang ka ki pae dunia Bombay ten tepna nei nei wa hi chu tabang to so to thedinga deisa na ka chan hi kan jang ki pa thu ken se pawmin tuni khwa yung ke olim na dingo topic chu hile the role of church in Koki society ti topic mongcha ama to chomcha yung ki holim diu hintin chi thamkhat analyze ti diam hilchin naga neilang for example a chu eho hi Christian district hi bin charchan pusung di hi 99% tabong hi bonwa Christian hi bin chi in komanda no le I khan kho elo le isa kho I society ki po dan zo si hi Christian hi naw apo do thei ji te hin ga wat dinga chu eho ka la khamna thei ne tam che che khamna thei ne hi ania pungjing abang le relief center rehabilitation center rehab hojang anisia kaljing eho hi Christian district dang to ikiba lo na jong tampio me ti chu hetsa na kahin nei masapin hin tin tu hin tu do na ani lut jing utin to ama sapina kan do num chu KCLF denomination izat ponglo ham aban le denomination na ponglo ho hi KCLF sunga hi ipibola KCLF zawlo ham ti hi ama sapina nin sei pi thei diam pamin hi tabang phat pha ka chanje in patin lo pi na chang han lang hi ti tabang tok so hi ke ka bol mo lang ta cha hi in ke ya hi ato tho lang hi in long la tu ni in Bombay TV 10 nin ko win het kham aling la wat am jong le sudi theidan dana in ki sudi diu hi mai in tin KCLF hi 93 kumin ana giput do in adi nagagal jawa government of India in minority commission member John Joseph and Solin in fala ain lai ho thalenga ki mu piding ho la cha nom theilo ji chun Rendator ho ngamle Rendator thangtin sat thangiawin in pi lam kai ho deisa nein anaki mo pi win hi chu New Lambulen Baptist Church Center Church hi in hi chu KCLF hung ki bul phudan a khom pi tabang hi cha ko na cha formation hung ki pana hi in tu le tu hin denomination hi som le khat aumen am theinai lo hi le thum le li tabang aumen hi jong le mo jong he prots so ki ball jing in adin TBA hi in TBA jong hi kana hopi jing thau hi in adin tu chunga in a basin Rendator visit lo jong hi KCLF in Peace Commission ayong chu dato estong loi ho to na ki sola hita chu ki gizamat ji tho hi in e ho langa hin EMP aumen EMP jong hi ningkuma chu lekha hin pi win ativin ki hon jong lekha kana pi win hin ge living e ativin adang khatleni to hiding hi in atam pu in jong le atam zo chu e society sunguwa hin aki loi khom the ti chu ken sei no min tin apan lo na ji wai le ji jong tam pi min tin adin KPI langa hin thadole cookie issue hoyang so neu cha thu cho na ginda lo hin hi choji ayong neu cha khat gap an kha in jong le amo yong chu tu langa boiza wa hin tha be in ipan khom lo ki thu khom lo poi modan ho jong hi amon jong a heta win ki hon jong ka he win hi chia chon approach anaki ki bol to jinga ki homat jing tho hi ti chu ga sei do hin te ki pawmin thu do abanani chi be kitin chilai hin denomination ki ti jangle hobunga ki khantal nahi eho Koki society sunga hina amel si di sanin na eho la adi dia chan pusunga ki khantal ni na satain aum pin ni ki hen ji denomination ki khantal dan hina epg pinta hobung neo cha na hobung ga saidinga chu church ni le tum aki khana jang le denomination hong leng do le na ji ipipin hi weakness ai jana KCLF te khinlal ji ham ai lo le EPG pinta hi tabanga hi denomination chomi dei thewam ti nan don du be ke theina lai diam thodo ha sata hin hi jong le KCLF hi 93 ahong ki sim hi in jong le dang denomination ho hi 1914 ai lawa he le hi chima sang hi chi zo ti ho a in western country ho ana ki sim jong atamin hi chi ho
aku na chu egam honglut a hi in so chan pur hi blame the jong a hi poin aji chu Mizoram ajong tampi omin Nagaland ajong tampi omin Christian ho kiloi khom na hong hi phat le azung pi abul pi chu hai lang langa ko na hi ichunga mi ho e sanga mi masa ho mi thim masa ho theologian hon amo mi le sading chu en hol phat na wa le e ho chu anoi lang anukha langa ki pangai ya chu hi chu ho chu ana favora ina zui chi ole e ho chu chan pur jong chu ke chu na sia jong ka gel pu ni ki khan telo hi khan to na he tia chu ka la hi in adi tu jong boina jong hi ki khan tel ji o chun ei ma ko chi ai la wa le ei ma bol theina chi in pastor ho denomination lam kai hon jong denomination head hon jong so thei na so win sei thei na thu ke hlunin hi cha chun a phat na chang jong chu ang da pui ti chu ka sei no min a in la ki khantel na hi a factor tam pi ding a hi in masang la ya pathin thu sei hon Bangalore langa Bible naga sim win nong thunu le khet bu in na pang we ti ho chu chong chi society a chu da lo ding a hi in hobung lam kai ho ta hong ki tu ta lo ngai dan hong ki bang ta lo bung tha phut jong chum da pon tin he jong le hi ti ho ta bang hi dunia hin ki khantel na chu wa no ya jong mong India jong mong i chi chun e ho chu chan pur jong en pha kha hi tia chu ken ka la hi nang la dan chu very positive hi chalaya kin kan do be kit num he hi le chi denomination ki khantal ja hi dunia hi hypocrisy ho tabunga howin sai ki tet jing tabung yin ka mun na thagaw mong thai hi ki be se talo hamna theile ne la pungtul tu jing denomination ji tai mi na mu thai howin sa bo se hi to ga se ding a chu organization la ho sapin hi hobung hiding in ka ging chai na ji chu hi ki le denomination ai ki khantal ji wa chu khatlanin chi denomination ho ya ho sawe tia howin thu pi ta tai ki sau hi pitin na gelam tia nan se be ki thei ga fanoi le si na khosan lai hi je hin competition alo thei lo hi in mission dangin polero en tola hele ke ho an jong tol tele wa hele mi in terms of laksa and sa le hon jong isa mo ham in terms of crow line sa hele crow sa mo ham tu lai ta chan pura hawin ki sa hi alak value ai ta puina crow chung lang value budget aung hi ta in ichi hi ei ho gam jong hi poi ka ti no min aji chu European la dung ai lo wa hele mainland India la dung a jong hi cho hi factor khat aung hi in buina khat issue khat cha hong hi in jong le to anin do na pen cho hi le I bolding wa lom ta ai lo wa hi le social gospel kiti ho ai lo wa le social transformation kiti ho hi ana ki focus lo e ma comfort zone chia ka hobung adam pole ka head office adam pole ka hobung member ho phat pole ti hi church leader ho jang ki reflect ngai ma in kamuai e ji chung thudo la hin adi nen sei kha to drugs issue ho an langai lo le thil dang I to ding a lom I bol ding a lom tam pi omin hobung dang ka in ha sei nom puin ke nei assembly of God ho jong hi thil dang hi na ha focus nom povin Bible college jong ngai pui ai lo wale orphan home kiti ho charity kiti ho widow care kiti ho jong hi ngai pui ti hi ai ahung pat ti lo hin ana saving abana hung chalin hi le cho hi I to lo wa hi le I tham lo wa hi le boi tai ti ain mudo ovin theological studies ho jong an gel kho ovin din all India jong platinum jubilee ho jong amang kit ta ben ana dei lo ho ana phat sa lo ho yang chun ain sim do nung wa hin Kolkata la dunga street la dunga yang khon chaga gen the ho jingka si le athonin anne homovin dekchilin pp 125 park street la dunga khon a homovin hi cho khu ha ten focus a bolovin aban le Mumbai teen challenge ki thio jang khu drugs a hinabana red light area ho e ho het theding no chizu la ho khu ti di ma in tin ji la dunga jang khon pathin na ha to bin Mumbai police ho ta jang a ki thu bin na ha to bin hi chi khu Mumbai teen challenge ai ati yeng ovin kyo ho bung na to kyo bol ti yong sei ngai lo in hi chi khun thil tam pi transformation ein bolovin
iche mom beitin challenge ten ana to now no chilen la dunga chaga gen the aga dop do ho aga la ho education a pi ho jong khu to jong ko loi pa khat PhD a chai tan muslim ho a hi sonia giti khat jong khu bible langa sang pi a chai tan hi ti to bang product ho jong tam pi ga su na tan hi cho i vet na hi le ho context sa yong hi bung bolding ai poi bung to ding ai poi iti ka wa hi thil tam pi na ge sang do in ka mu in a hin la hi chi chung chang a yong hin KSLF a hin CKWS ho ki in a ki gel khom ji na ki tong khom jing in vai ge nung hi ta jong le bolo sang in tin thil plan to gon ho yong su a ki nei jing e ti chu ken ka ga sei do num hin tin a hin la i dei sa pen chu bung khat charge khat hin in discipleship making discipleship pakai jesu khonung zui ding ti hi I ha produce lo wa I ha sim do lo le competition la nga hen I ha chi ta ben competition sa nga hen cooperation to khom na ai lo le resource sharing ki ti o hi ki ha bol han lang ki tong khom le iga mo hi chi sang hin phazon te ti chu ga sei no min te ki pau min hoiten hil chin nan bolin tu hin thu do abanani chi pai kitin chi KCLF cherchan pu sung bo kon fai nam ai lo le ko ki cha te chen zo sia function tho ham tiang nan se be ki thin lai din lang khat na chu hi chi chung chang hin pastor ho ai lo wa hele khat in jong ina dong ji win adi in KPI lang ai lo wa hele tino palanga jong he branch sim the ro ham ti ho hi tampin ana sei ji win masanga chun imphal hin head office jaram khat in nei win meeting ding iti le phaya I chia hele kampu pilang jong hung morelang jong hung lam kalanga jong ki chi so phaya hu ki to khoma KBC office example la KCC office la wale chongthu baptist ki tila dungai ga to wa jong le hita chu laya hu pool abol khom ta banga na umin ai la tu idin mun wa hin din head office jaram khat jong hilanga hung ki chu ni na hi le jingkala meeting I call jong le ki lai khom jeng the ni khat na meeting ni ve ka bol ni jong aumin jingkala nga khat ve ni la alang pung nia khat ve ti ho jong om jin aji chu head office ho leader ho hichelai area hi kim khom to banga am je in chuchan pura confine to bangin om thawin hi jong le thil khat chu ka keu lu na ho ka keu la na ho chu manage in bolding implement in bolding chu koi ham iti a hele head office in a pass it son pha na hele morelanga jong KBC umin ai lo wa hele cycle langa jong omin ai lo wa hele tamenglon langa jong kha min tin hi tia chu head office ha ko na chu hitai thezal phat le district lo si chu effective ma in ka he hi chi chu ki ho implementation bol dan chu hin aji chu head office ha ko na chu thu chu ki thezal ji hi ti chu ka sei do nom hin te thu do abanani chi be pai kitin chi ningkum galzang assembly a chu thu kaniza zap khat chu hi le haubung zo si hi denomination khana su ke ding na chi chung changa hi CKWS iti diwam Council of Worship Service le KCLF tu ni chan gein chia ding hin to guna chil jing la ti zanga ki hen chi chung changa hi chan ge na ma chalu tam tiang nan sei be ki thin lai dem iti se yong hi discussion nei khama hin na til tampi masanga panla dan ho I chanana to do wam ai lawa le 2000 jawa hi ipiti pan kila am ai lawa le tu lai ta din mona hi ipi ki bolam ti o hi tampi seiding om min hejong le to question dung zu ye chun geljang kim assembly a chun hi chi hi resolution kha chumu ana ki bolin ai la kho khat zu hi chia hin ho bung ho hi leadership changing hi from time to time ai tam zo si ai hong ki khel ji khat chu an min thim khat chu nin he thim be ta lo khat chu hong lung lut kit khat chun ki pun khom jong kho sa lo ki pun khom lo jong kho sa lo ti ho jong he ki ho la en tam pi ki min koi chu de ya koi chu de lo ham ti jong hi he a ha the jing ki ho jong chun hi chi lam kai ma son ana sim ana ngai da na chu kanung vet jiwin tu chunga hi ti ipi bol be di ham ti ong chu ka gel jing of church unity committee ki thong chu set up kana bol event ayong le chilai ta chun geljang assembly ya resolution khat in del pha na chun ki ho committee ana sim sa pa chu
ขัดเวพี่พอดนุเตกติวินกับเพลหาวินกิมินเสียสอลังอินฮิติตะบังอินบอลายตาเจนอโมเดซ่านัจุนคอมมิตี้จอจูเฟรมบอลตาวเตฟอร์มบอลตาวเตกติวินฮิจิชาร์สยูนิตี้คอมมิตี้ที่ด้านขัดฮิอจิจุเกเซลฟซุงโบฮิเทตะโลoutside na mo azaw lo hoyong chu azaw ngai ta ji chun hi chi committee chun ki ho sunga zaw si bo tha ga nei adang hin on approach na bol lo le boy tai ti chun amo hin committee khat chu set up ICMP event jong le tu chan hin active zo lo function zo ta lo hin omin aji chu boy lai tai chi seiding a ti jong omin boy lai ta boy be na ding china ki holwe ti jong om ki ne chi ka la ji hin thil dang boy piding shading tam pi hum ji ai ji hin hi chi charge unification lang hi ten sana na ki pe man ji lo jong hin tin hi chi chu giljang assembly jo wa hin committee khat wang jo set up ana ki bolin amo hi chana hu ti ding ham ti wang chu amo khuna ta di phot da na jo ka mo ko yeng wai tai tu ta dia hin ko la chi enjoy sei ma hon bonga chuna e ho ka la hi denomination som valu ma hin na cho zo si hi denomination khana hungum khom ding na unity ta hungum khom ding hi nangma personal point of view a possible dinga num mom ipitiam tiang nan sei do ki theina lai diam ta san thu hi thilha sama ma hi inna thil da ngai phat le abai na khat anop na khat jong omen thinglang khu khat jong jo gop ding itia he le wo cha tha de ham house te zo de ham mai le wa le khomi chu ti convincing am ti chana cho ha sa hi ita san na lang ai ji hin le hi chi hi kesele finane ki ta san dan chu ki chi ki loi khom na hin doctrine thu jong ha sei daw tin aban le head office langa denominational head ho leaders fellowship in leaders forum in yutin bana chu hiche ki pun khom ding thu do la hin organic loading in federal type chu ipom dan ho yan ti chu ke ho ana chi pi dan ki ho ana zui dan a hin to ki pun khom ding i ti pen ho organic a hin i chong chu ma sang chun tu lang hin lam kai ho jong a ki kin ne lin a ki ho thein a ki tong khomin a ki lai khomin a ki meeting khomin collection ho ki dong khomin relief na ho ki tong khomin hi ti chun bol the sei the pan khom the na chun a ki pang khomin hi ti chu younger generation khang tha leadership ang phat le cho need so jong hi tampi ein head be diu en mu be diu chu ki nem win hi chi chu rap char thu ki sei ta bangin ma sang chun tu wang hin nai jep ta we ti chu ke mu dan ke ki nep na hi tu hin tu do aban ni chi be kitin CKWS le na KCLF in tu ni chan ge hi above religion ana religion pamlanga society nampi dam na theding nampi pat chom na dinga he I chan ge ya to gun na gun wai chan ge nan to jing hom tiang nan se do ki theina lai diam CKWS to hin parallel la jong ki chi khapu in KCLF in IPG lam PCM ti ha mon jong ngai thi jing of it KCLF zo chu amon regard abolvin tu chan hen ki pa jong omen in la nga ho la cha ho lam kai ho bulpi lang ti dan hen agelvin a in la pi ham nam din mun ha sat na ho hung ki tu a in pi to ki zaman na thil khat to ding tham ding khat hom pha na ai la wa la KCLF hen ki ge lai chilang pang hi bolo te ti ho to bang hom pha na hi la CKWS information ki pia mo to hen ki tham khom ki tong khom ji hin adin India se I boy povin kolgam lang I boy win Bangladesh I boy win cho chung changa yong hin relief ho ta bang hung poi mo pha jong le mo to hen ki zamana ki thua Manipur sunga jong cha sa lang boy tai ai lawa hele phai ko lang boy tai zirobom lang boy tai ti ho pha le hen pang khoma sumle pa hi ta relief hi ta bol the chu ane ki bola hin tu lai ta hin ai le na sei you drugs tu hin tam ve ka sei khom ve ka to do jong ha thelo ka meeting ki no ve ka sei ki no ka meeting ki no ve cs ho to jong ka ki zamat jiwin a hin la to do pen jong thelo ai pha chun a chai na langa chun ningkum kumbul lang wel chong he ding a hi CKWS KCLF in MOU ka bolovin ji kum soma ding in
sui ka bolowin he chu pangkhom ding ki thu khom ding to khom ding gamsung mission ki ti pen hi truck si phat hin la ding hungmo ki chai lo ding hungmo be lo ding ai ji chun khatwei to ga laya khatwei to cha ga oma khatwei to seminar ga bol ho ta lo ding grassroots ep ham staff ho jong nei ton office ho jong nei tin sponsor jong bol tin amo hi chi chu hung phatna hung dama hung ha na hi le chun mabana hi zo ana se rehab center iti ho jong chu khonung le in sim do them piling dewa norms government norms tam pi zui ding uma hin hi rehab center jong hi mo bol the e pun hi cho zui puma chu hi gamsung mission staff ho hi kisim do atu ajong ha te na lai win hi cho to bang ho hi long term policy a chu CKWS to ke selafin nama dinga ki pan khom na ki thu khom na chu hi ti chu a se do hente pam len tu hin tu do abana ni chi be kitin laya ka do kan do be kin nom chu hi le chi religious leader hin KCLF ina hi wa dinga apex body holam pongai apex body khan he time ga wat dinga chu Mizoram bong ko ga vetin neighboring state ti diwham mo ko mi pi le mi zo sina za pin hi holam kai ho hin na ko sungji nga jang hi CSO lam kai MP lam kai ti hun thu sai hang lang hi le mi pi zo sin respect ta bo lo me the hin hi jang le holam kai hoin gam wai hi na apu phai lo hom tiang hi mi tampi lungge lai tai ni pizinam ti le CSO elected selected ti adu da sai da tin chilaya hung mo hu tu ni ai vat le nam mi pi ten koi man a trust be se zo ta lo zo na trust get mau mo ta ga sai dinga chu in pi hen lang CSO ke loi khom na dang dang a khu ti le chi na mo hin a part of civil society as hi advisory body ai lo le change ya pan na lau bom tiang nan sei do ke theng lai de Parliament hi chi hi society wa ha sa pen khat cho hi church leader role pa hi prophetic role ti ta banga hi play zo ngai hi amin jong kilhin lo jong hin tin aban le society na accept dan pa jong hi pastor hoi third class citizen da na ina la khawi Nagaland le Mizoram context ya ki bang puen adin ukhula dung ho bang su nagam ho bang he avachakap kisan asakap kisan pasor ho ga pi o hin na a hon me ai lowa changpot ho bang su aga pi a hin hi ho ga ma hin hi pasor ngai sang na pa ho la cha hi pathin to ka palai hi ti na pa hi gel nep na pa ya sa lo kitela mel se mentin hi khat hi tu hi lawin ana umpe hi je hin hlalo ho jong hi tam kisiam lo a hin pasor ho he Mizoram la dunga chun government servant ho hlalo ho he ave tu masanga ke ho la pasor khat Mizoram to ana ki job ma hi win a pension kon chun la khat le sanga ka sange ti yo la dung ho chu fourth grade ho to ki banga hi lalo ai ki bol na lai ichi ho them ichi bo chu ka ti na hi point ichi example khana ga pi hi ichi to bang ji chun I society a hi committee khat ding a ha na ha ding ichi chun pastor control ding pastor ho chu ichi bolo ichi to tu ni meeting le nang nong lo de ti ho ta bang ki ti na gam hi a umin ichi Zong chu ai thawin a factor chu aban le house let nagam ai ji in society gam hi aban le thing no in 20-30 years hi ito phawin pi ha ham jong ki ham ngam lo ham ding ka ti le ka kama tu yo me ti te to banga chu I say good I say nom jong express freedom of express ti ho jong chu individual right ki ti ho jong hi I society ai haum thelo hi chita bang la hi ki ai ji hin ai la tu chung boina hin to win yung club stavin thil jau si society si so jau si yo pi ha paralyzed to bangin yung ai la ichila institution ana function thei sun chu hobung ai hobung keu se chu ading le ana phale le society sunga chu in nei chu hi ai le chi hi tu ajong hi ikisu ha no wa iza bolwa itha semo wa wan khopi e thut thei kiloi khom na a hi ti ho he
CS langin jong ipiha ibuisit phat le consulting ko consulting pasar hola gati yeng khoi lawa stakeholder a chu pana talk so to banga yong su ai lo le theological studies a he land right kiti ho ipp ho jong hi kisim da lo in hi jong le cho hi aman na ding ngom lo i society a hi opportunity yong kimulo ti ta banga hi i ko vule ki zao i ko lo vule ki zao lo mini ko lo wa yong su ke kong zao thei de ham ga ti yong kit lo ai ji a chu hi chi hi stakeholder a jong hi stakeholder a chu na pangpui kitile ibola na panda diu ham kiti mai thein a hin la a stakeholder ta pa he mizo movement ho ai la wai le naga movement la donga Charles pastor hon role a play pa ko hilaya hi ki play zo lo a ki play zo lo na ba na chu play na the ya jong lo wa i koi ji wa chu i society hi ta banga he collapse ai dem ti ho jong hi na koi sana ko na chu ken sang kan sar kha am ju ke ha pu de jong le neu cha khat supplement tam pi kain koi be kha hi paumin ji ke muda na wang chu ei lo le ke hin WhatsApp ei lo le social media dunga hi public opinion ho jang ni ki veji hin na tu le to hi annam pi te hin ata san pin hi pastor ho hin ipija pastor ho hi imacha ki jaw sa lo ham ei lo le pastor ho hi thinglal ham adi dia ke CLF apex body of cookie religious leader hungi tan na apex body hungi tan hoti le pastor ho hi nami pi te hi tin til kho lang se wan lang hi le pastor thu sei chu koi mana ki nil ngai po na ho society sungjang hi ga ve vin hi le nong ho lim da na chu pastor ho surprise ball chu mi pi hi talovin na kumiza na ka vai ni po ho tilangin jang ahung leng do in chiwang hi zosi lu hi la mi zosi na he na hin na to in thu do abani ni chi be ki tin o khola chi kan do na num pin chu hi le i ho society hi school kai ho chula discipline hi school a ki hil ta cho na a khu ti le school kai lo for example a chu ki ho ta bung jang ho ni ki kho mai le how to me ki sai ta na discipline ai lo le social context tilang hi kil na mo om hi nai ho society a chung ka ve vin hi le social lama khan to na jang be se lo ipp ham jang be se lo pastor khan ho nga hi le van gam lu na dilam pi bo ki hil ta vin na chi hi ho hi social a jang well train na i theina ding wa hi pastor ho ni ta bonga panla ngai na sam ai lo le hawina hi ichia hi le bible thu bo sei lo mi pi discipline lampong jang til khoding ti holam panga hi I chan ge nang hoin ni focus ka wam KCLF ten tiang nan sei do ke thein lai de adi in ke hi chan pu Christian Guru Council a yong hi finance secretary ke na tu lai ta hin tuibung la I bazar la ho Sunday market umdan ho ai la wa hi la gozu phat le na la tuibung bazar la dunga mail seta WhatsApp status zo sia hong thang ho jang kana sei ji kana boy pg aki zo na mun jong min aki zo lo na mun jong chu thaw ito tabang I society wa hi ipiam khat hi awa to ki lo tan na tu la ngai ade din isilang to ki saibe lo I know this context saibe na hele ta sancha te Christian te chu kina na yeng ki that yeng ki boy yeng ki kap yeng thi ho jong e ho langa higher authority ho ti le mainland India da ho lama ki loi khom na lam kai Piling ta kol le vai ho Christianity is fail in Northeast India ti ho na a fail ngap hitam ale a fail hitam a fail hi ti ho tu lai ta ya sei no moi ta na iti na ki hilwa iti kilam kai wa chon chan khan chan hindan ho ibola hita hi thasam ham ai le wai le iti da na hita hi khang tha ho jong hi wild je ham ti ho hi I ge la hi le Sunday school jong chu ina ichiwen ikil chiwen Sunday school high school la secular school la drop up student ho jong hi tam deu de hung tam deu de gale tolji a jong hi ipiha gun culture ki te ho khang tha ho influence ma hi ding a hin toraji chu tam pi min tin jong le tu ai society a hin ball bedding a de chu na sei bang chun hagau thu pin tha thu ai lo le evangelism thu church growth thu yeng ikil na bano wa hin Mizoram Presbyterian hon tu masanga chun Wednesday jan sil a choi divin environment issue ho subject in a sim win thing na lo na
ลงสิดิงกุมซ้อมนี้มาสังลังจอยตันจอสิมนาวหอจนเฮาวินาจิปีฮิกิฮิลเดมติจนนุยสัตนุ่มนะขัดจังกินทิ้งนาโลนาลงเสเทโลคริสเตียนขัดอีเปาทิ้งเลซงลงเสเทโลง่ายลุเทโลอีเปาจังchallengingบ้ามาขัดไอ้ตันตัวไอ้ปะทินทิลซิมกันกิจอดิ่งวัดจะหากะมากะดิ่งที่หอบังซูอีกมาเฮอีกิจะด่าทวินอีกิจะด่าเจ้าปูวินอีจอจังเฮหังท่าหัวกูน่าเฮมุจีฮิท่าตัวซันเดย์สคูลาตอนิกซอลฟากิฮิลาไอละว่าเฮไบเบิลจังกิฮิลาจันขันจันวานกัมทูฮิลจิงสางาเฮจุจันปุระปูวุมลุนมัง IS ปาอปาจูดงจะทางหิน IRS หิน All India IRS กิลอยขอมนายังจูPresident หอนะตุพาหิน War Bank audit dingin ka chiwin India thalenga chun kei to mi khat iselek ngoben atin testimony sei na kan za a hi War Bank audit dinga chi ho chu agama min asun chi mi thum mi li ki to khoma ngai dan ka sei khomun sei piam tile cha le naw itinevet kola ai lo wa hele cha te iti sin dem ko kha dem tioi ka sei khom ve ti India te corruption ito bangam ai lo wa le no gama I PTM ti ho chu sei khom le ngon kilom ta ai ni jong le cha te ti kho kha dem ti ho chu ka sei ve ti ho chu ana se nei le ta jong hi boizawa NGO lam pangina na focus back to farm thinglang idala ho farming ha bolote ti ho ai na sei ta banga hen e ho jong hen back to family Christian ho hen iti hinding iti khosa ding iti dustbin ja ding ai lo wa hele loile gol to iti hin khom ding khosa khom ding ai lo wa hele drugs to iti bolding healing kiti o he ante in pastor hon opportunity ki nei chu kinom le ki dale pulpit stage pastor hon ki nei hi a chu kho area level ai lo wa hele stage adana dana chu pastor hon public speaking na ding opportunity ki nei ya chu ichi ho hi KSLF sunai le Sunday school jong hi subject ki ba sa ote ti resolution kana bolwe hi chong hi zaram khadina hong ki choi khomin kolangai su pi hon jong adeve ative choi hong chu thot ding akigongin amo pon ana thot tamai the hi ali chu Sunday school subject khat in choi khom lew han kilung khat na ngai dan ki ba na hoyong chu hung min tin aba na chun tua schoolin ahil phalo ahil zolo aile waile tu chana I hobung fail isa na ho Assemblies of God hobungin kum som masanga chun London MBA zilding khat pastor khat na ki solen iti dana pastor khat MBA zila ki solam ti chu ngai dan chu tam pim iti pastor pa chu MBA in chaya hung nung hung phalle private sector ho to ding call center ho to ding iti call center ho chu ki pana thu pa ga hil son na dinga chu ana accept di wai tai ta chu hospital ministry te pastor khat che la hung ding mong ho taw ding mong he ko ti min noi sin na khat sin mo na khat chu in nei ji wai jong le MBA pu ma cha ga lu na he le ti khat chu ti cha chun ho bung jong hin bible zil se he chop ta lo ding nar zil khat jong chop ding doctor sim thei khat jong chu chop ding ai le wai le tu la ya coaching center I hau ta beni cho coaching la the ho jong hi ho bung in pan la chop ma hi chi ping tha khat ai le mi piling khat isu pha nai le ama chu ato na gam chun hindan chon dan khan dan ko sa dan ti hoi hung thi min tin I pathin na to now a style pa centenary chanin zui pau hi pulpit ministry is ajing pau jong hi hung kum lau tin street ministry ham ai lo le drug addict la ham ai lo wa hele nela si le kina feeding hall ho kom ham mi pi ham ti ho la ayong hi pastor ho to khoma style pa hi neu khat hi ki khel ta le ti chu ken jong ka to khom pi ho la chao ko ma jong e pil jong ga bol ngal hin tin Bangalore case thil khat ga sei belang Bangalore lain case hotel sports an easy sports si le kina chu hang tha kina cha ki del chu tam in langa ko na hung ki sel ki thing noi mi sa tamatam Bangalore cha hin man cha ji
asar ho thu jong nong di lo aji tampi ma je ki mo na yung kol le vai ni na vet sema ma yung hi pa na jon ke solom ka hong kyo win bible sim jo si asar ding ti chen in ngan si pasar jong min epp sim jong min cho asara ka hong panole ki su selin tip chanin sports ho chu ni rum ken kan mang thei ji win za bol na khat regard khat chu ana ki chang thawei ding ai ni chi ta banga chun toy society sit na lai jong hi aki kumnom lo pasar jong tampi ki omin ichilai aselai sim phadinga chu pasar ho la cha wa hi pat pha da hi sim pha da hi to pha da hi ti chu ga sei be hin te ka ki pa om le jingin tu hin thu do abanani chi be ki tina chaina langjang monota tin chilaya kan do be ki nom che hi le tu le tua idin munu hi masanga panin jang mi tampin opinion na ngaidan ni sayubin ka saidinga chu denomination som la khan hi KCLF no yaw mai hin ga khule hen chi denomination som la khana chu mission fila mi khan ni be gamdanga mundanga chok te te diu ka ta singin na denomination khana chu mi nga mi gu mai lo le Christian aga convert ding gamdanga mundanga tampi ichok te te diu ka ta singin chlai ka chu ga vele han abanani chi be kitin chi a chaina langjong hi sa ta tin chilaya kan do num che hi le e ho hi inzo anan sei ma bonga o denomination o bung som la khat na o bung som la khat ta hin o bung khana hi mi khat mi ni be hi kam da nga na kolte kol le vai te la hi Christian ai lo le missionary tonga na sorte diu I sorte diu ka ta sangin aku tia hi le gam da ngai sor sang wa chu tu condition ai ga ave bin hi le e ho district hi Christian district dingin amir se thau tan na ko la nang jang ne di in chelaya kan se do num pin chu hi le khut do jang im ta bin gal ma sanga ni tu mu khalo aban le drugs ni an nen chom jang chal tu ta win aban kit le rehabilitation center hi som thumlang ring me te tan na muntina hi rehab center khana dinga chu commercial purpose lo le business purpose jang le mi hi 50 above nan changa nei me thei diu hin na minimum ma chu ga saving chu chi chu a hi ta hi le chi gam danga isol do missionary ho chu inung ko wa e ho hi Christian district he te ikisim tha uwa phazo hi talo ham ti hi mi tampi personal point of view mi tampi ngai dan hin nang chalai ka la hi ipiti na mom te nan sei do ke thin lai de famin ansar de dan chu thil tampi a jong ton bu thei na min jong la ke la da na chun ki ngai da na chun evangelism ai la wa hele outreach ministry ai la discipleship kiti ha as a Christian as a church khat ading a chun to lo thei lo bol lo thei lo a hi in din sol cha bung khat chang gi na chun no la rau thing na chan phat wa le tha na nei di wa hi chi tha ja la chun Jerusalem atin Judea atin aban le calling kimvel atin ichichu ito di wala to nang indo choile eima umna copy in sung ki sim sa eima copy eima chen na ahin ichichu obung in mission ai le wale missionary na itipa na hela tu masa Tamil Nadu ko na mission board hobung lam kai ho hong ven kana holim ven amo mission board in focus su ipihamiti hela outside Tamil Nadu ichichu Laos Bhutan Malaysia kiti hojang all India jeng hilawa ele Tamil Nadu state sungwang chu ka tham pu veti amo mission board chan towns amo state sung chu koina hoiding ham til hobung tampi kine ni cho chon outreach na winte hobung ten mission board ai si mu chu outside the state na ka to di wa hi ti sa mon abolvin yiche ta bang chen tu nia yong hi mundangai to na chu da lautin I copy ema family ema ko ema hobung kisim thailo ham ti chu thu do hin ke ansar nom dan chele mundanga jong ha to ding plus Jerusalem I chen na yong chu high mil loading ke he gospel for India Hindi ministry ahin katongin mundanga missionary ha solin solven Andaman Tripura Arunachal Nepal Bhutan ki theo chachan pute ina lo na lo missionary filai I phat now pa chat na ki pa na lampang che chi chu hi ai le I copy sungwa kol le vai kuli mahazon anchangzo samtan ki te hi focus puvin chi hi outreach bolote ti chun 2010 kum chun kana bolven to hin mi zawal chu
zale som nga wal chu baptai sa chang ta hi chi lam ka khopi se hi ai chu ki ho chun hi lai ka focus ho bung missionary chom ho chun mundanga chop na ho yong chu chom na win te ikyang khopi mu ina hai milta ve ti chu ki ho nang 2010 a ko na chu kana panwa midang ka focus pu ko le vai mainland india ho ko kana target no hi ichi ta bang chun e ho jong phai ki sa jing lai wa missionary box tampi don do wa mundang dang I to jing lai wa chun e ho chu mission field yong su khata ve ichi hi da om pen khat chu hi mi him khat chu pastor hi mana evangelist hi mana missionary hi mana outside outreach ministry to ding helowin mi ping tha na hi le missionary na hin mi ping tha lo na hi le mission field na hi ana ki ti ta bang chun I mission field diu hi I khosung in mon ai lo wai le ho bung su ngain tampi hong umta kyo khoten zo drugs langa chun panla theina ka tiwin mi somwal hi TNT ai zo la kum khat kana chom win ho bung chun pathina missionary na tampi ki to jing la ya chu ichila ya don lo dai le wa mo chu china ding bara a feeding I feeding ho chu ho bung to a family a podo thei ta ho bung chu ki pang kho ma hi ta chu ki bola hi choi ho bung to ding ai poi ti lo thei hi ta lo hi icha chun I society u sim phat na dinga hi zo ai sei ma bang wa chu ina la system ho I das bin za dan ho ai lo wa hi le mission field zong chu ho bung lam kai ho chun vet tu a outside na I to no ho yang chu chu chan pur sunga thadau ku ki speaking langjing hi lo wa sa lang langlang I kiti ji je chun ga amang leo han mission lam kai tampi ho to hin ki ho to jing a hin boiza wa hi mission filai ta banga na na to wa downsizing ka bolo ve ai lo wa le 20% bo ka thot ta ve 50% ka suno em ve ti ho ai ho bung lam kai tampi na saving ke de ya wang su I pathin na to now ai lo wa le I sumle pai tu do ho jong cha thagao mang mat na ding chun ha manin mang chai ti ve outside hi jong le outside hin tin in sung hi jong le in sung hin tin thagao mang mat na ding hin ho bung sum pulanga ni hin do building sa na ai lo wa le competition dang danga ikite sang wa chun thagao mang hi ha mat lew han gam hi dam ding ham ti chu ka sei do no min a ji chu tu tua drugs iti how ai lo wa le discipline ha het talo I society a I ho bunga I khosunga tampi ho he pa I khan to zia chu mi hung tam zia chu I khopi a chu a siding jong tamin tin a phading jong tamin tin accident jong tamin tin ngai dan khat jong chei thawin I thot ta bang challenging tu la AI generation ta bang hoi tai Gen Z iti how hang chu hung long lu di ta ji ba chen pastor ho ai le wa le ho la cha ho ho bung chairman secretary ding ho ang chu ki equip angai tan pa thil ka sim bedding ipem ka zil bedding ipem ka head bedding ipem hang tha ho iti ka capture ding ham hang tha ho attention iti ka pi ding ham hang lai kai khom ho bang chu iti alung lut be na di wa chu movie ho to bang jong vet sa ngayam gospel movie ho na ai le wa le music system ho iti khel dam sound system iti khel dam boring asa awalo ita ma bung ho na tuma sanga setan ho in tv ni khopi sunga ka ha boy pi kevin ke ho chan boy pi loading na boy pi tiloi pastor tam pi men ha boya ga boy preng kai ni le noi la adung ai lo wa le symmetry la adung study ka bol mo ngoi mi zo ho pastor khat ta ha ma zo ham ti wa yong su ki ha nom thoi isen ping tha khat a komin ga sei da pin ga puin garia ta khom na khaden te samani ka sei sa ena ile ka ho bunguwa ka ho inwa thagao an aum tapun oiwa na khamam tapun hi cha chun lunglai na dika ki hol e cha ta bang ki thoina sun khangjan khanga ki thoina thisan I khut ho at ki a ki thoina ho ena lut kha ka hi ati ni ji vet na ile challenging ka sa khat che hang tha ho mi gi lo ho mi phalo ho I oi mo jing la ya hin pastor ho koi ham zu kham ga ki thon pia ga ki koi pia ga taw pia ga thamona aro le hang tha ho attract na dinga hi
izo theine dinga ipm amo attention ni dinga pastor koi hamani children pastor jong min ane children pastor koi hamani isumle pai ho hi yobunga in terms of crawl in yo hi generation khang tha hi kisim talo ki produce talo next leadership hi kisim go talo ahin la tu lai ta lam kai mo po hin materialism langa hi ihaman kha zo hi dem ichia chun khonunga khaglai hin poding youth in poding pastor ngiding hobung upang ding chairman ngiding ho hi amo life sim na hin sumle pai ho hi jang thawtin haza in jangotin ahin la outside na unreached area emission na to na yong thasidi potive ni jong che tong thawtin hi chite ni jo henin chi sa tawte chi sa go lew han phazon te phan te ti che ke ngai da na hi pen sei saw je me paumin tuin tu do a chaina dinga kan do nom chu tu ni khwa hi ga sei dinga chu Kuki society hi mi tampi gelda nai failure society tabong ngin ahum do guji tan nam mi pitele lam kai ho si so lam kai ho ki ta san lo na gap sangi asaw mama tain tu ni khwa hi nam mi piten ata san pin hi hol cha ho hi tain athu ngai pinu jang koiman athu apel thailo tabong pin jang hung hi tain ho la chaw hi ga sei dinga chu e ho sumna na hi injo jong chun thamkhat kan sei wal jet tain tu ni khwa hi si so sa nga ke sel fo tabongin nam pi ali no le ai ma zo sei ma chal zo duty ho san chu thamkhat ho lim na ni ki nei tain tu a kan do nom che hi le ke sel fin ma ba nai tabong to gon na nei wa nam sung phat chom na dile ho lam kaya nami pi teo hi i changia bangam na puilu zo diu ham percentage izat to bongi bangam na puilu zo wa adangi iti na da ha diwon ti ho jang he kan do num be na lai na chaini dinga kan do num chu tu ni kho hin rep chal ta bong hung rung hen lang hi le e ho society e ho population hi percentage izat to bongi bangam kai zo ne dem tiang he nang feel survey al KCLF children khat hin dola mujang na muding hin lungthing sela nin sei do pi theu nin so sei do pi thei wa ban le KCLF in mabana to goli tabong na nebam nami pitia dinga ti jang so chaina dinga kan do non hi CSO zong hi oi mo the povin at so la gim tap pi aumin to hin CSO ki ti phatle mi tam pi hin a phalo ding sa karap ding sa setting sa gel jong atam jin jong le 23 zawai boy zawa pa na hin an ne lo tui don lo agari kisu sit ai lawa hele asuna zanum lawa thibonga panga namadinga thaijong hi tampi ki he amo jong pa chat ma hi bin langkha na chun pasar ho jong hi ichia gamle namadinga chu aki thai jing thawin ain la media la dunga sei do thailo ai lawa laga ki popularity ga hol nom ti ho jong chei thawin I bola se thei zo ding ti ho jong hi tampi aumin chong chu anaki tong jong om thawin tu a hin CSO ho to ding aumin pasar ho to ding aumin isite ni hi ani ni a he nin he na a chi hoi a chi kho ngai ka sai ni nam tha tun do kin na dinga tu lai pa hele trust deficit itike ho hi ha tamai ji chun hi chi hi mi pi lung su thau ki na ding ai la wa le mi pi attention la ki the na ding a he sumle pa ya corruption ti pha le sumle pa jing hi akiveji lam kai hon iti time manage si bolawam ai la wa le family ading ai ta banga life ai la wa le hin khu ipi wam society ading ai ta banga hin khu ipi wam ti ho jang chu society ading a halai wala family collapse ta seta chate seta ti jang chu lam kai success lo hi cha chun social langal hai ho jong gale tol hina jong le a limit a boundary khat chum sa I to dinga lom khat tong khalo ama la boy yang kiti jang the hi I cha to bang chun CS ho jong ha panin hung pang han lang a to di wa lom ho mi pi na hom thon ho asit na ho jong tampi ki za di wen chong chu amo jong meetinga sai khom ki na ki su thau ki na ha pana panding kya self lang jong chu kabila thu ka sei pole ai lo le office langa lo ka mu pole ai lo wai le
kalam kai pu ka su lung lai po le ei ma comfort zone chi a hi nom kisa outside wara chu inam hi to bang hitam da to zelam boin kol panga ding hi ve ati chu inam din mo na hin tu lai ta hi sum jong ngai gari thau jong ngai I phat jong ngai skill jong ngai I talent jong ngai aban le gamdang danga loi le gol ei sanga he zo ching zo thim zo sei thei zo ho jong ling up ball hoya idin mun ho stage ho hi mi ko mai ha se ya iki thu khom su ke lo le ya jong ken jong kana se be lo chu tu la ya x langa iti ho na media lang iti ho jong hi amo pan na jong hi apaya poi mo khat na hi ki nin na hilang I khui veng dunga hi ki sei phalo ha jong ki ha pa chat kha la jong le amon wa noya inam din mun hi na sata fight the ball now kha den hi chita banga chu pasor ho pan mun jong poi mo cs ho pan mun jong poi mo isi media langa pan mun jong poi mo I thing noi sung noi ho I volunteer ho pan mun jong poi mo ichi ki thu kho ma pan khom ding dan pa he tu ma sa ke so head ko na sata na hong lai win flex khatna na ding ti ho jong na sten pan la wen ki ho ta jong kana ki zamat ji thau win I cho to banga chu inama dinga lai ngap jong talo a hi lai hin a lai le na lai ho apang le na lai ho hi taw jong taw pi utin sumle pa jong phung vu utin ai la wai le moral support ai theina jong support na tu lai ta chu masang la ya thing noi ti la ya rising day among win renga ki ho mole rifleman ding ta poi ti te da na chu ami jo si hi lam kai ho condemn I ball pha na wa hi ami pi ding azui ding hi talo bon chawa inspector hi pha na wa hi society hi ta hi rifleman ding ki gam talo ham ti ho jong hi a hi ke selefin nama dinga to kaga dei sa o chu ai le kaga gel chu ai le wan gam lu lo jong chu thu cho tale pa se no jong chu nonga kha le gol hang ki gai pha le ni lung sit na person I za ram ki ti ho ko person hi lung sit na ki ti ho person ki te thei lo hi numerical a chi sap ha hi I sit ta bang chun wan gam thu ho jong chu mi ta san na chen ga ki mu phat lo hi a chu in a noi si ke hom tho ke yang chu pathina ta san na hat ma jong khathe hi I sit ta bang chu mai ji in aki dei pi pen chu le si de ki nota ku ki te min ei noi si ham ei sin mo ham ti jong hi tam pi o men jong le nam khat chu to hi min tul to I chot pha ki go no hi it's a light ta din muna hi bible in khub zoi ta sa ti ho ta banga chu is khub zoi ta sa ho atha nem ho ini I hin singwa no me hon pasal hon I kong I ki ga ki no wa I din do ki no wa I pan khom ki no wa ki tha tho ki lo wa hi le ining I ka wa I ning su ding tul to I chat be ding hi tam hi je hen chi lagaw lang in sei le han alhung ding mong ha wan gam nai ta chui cho ta bang he thun lo wa le te le mo kin a ding pa le cha ki do ding chi le chi ki do ding nam le nang ki do ding ti ho jong chu agui lun na khat cho hi ta hi chete ni hi ta sa le laga wa hi le si hi ki no hi ta I chan ta pathin nai to diu ham I chan ta nam na yong I to man ta diu ham ling ki ho nin gal pi a ping di hi cho ta bang hi rap char ni khu hi nai ma hi ta ding ai ji chun nam na tong ho jong pathin ging pumin to na chia media lang hian lang ai lo wa le thing noi gam no ya I volunteer ho an lang pathin ko ma taw pumin inamo hi I pho ding lo wa I pan khom lo wa I ki tu lo wa hi le pha ha slai ta chu hi ve yong le pathinin isi nam gen thei te nam ling wai te hi kum za khat lang pathinin na be lo in a whole pau pathin chun ni kho khat le I phong ding ki nin tin I tho do sa ki nin tin I ho ding a hu hung wa ki nan te ti chu pastor ho ding a ka kinep na pe no le ka taw jing now point khat cho hi in I chi a chun I ball thei chi I pan thei na chi I to thei lam chi a hin nam na hi tong tin thanom ta in kitil kho tin pa cha toi ti win ki dem na ho jong cha tam pi jong le I cho a ko na chen
sabten think positive ativin whatsapp message ho jang apha cha cha hoi cha cha deum cha cha ki to sot na cha cha ha sut lew han inna mo he mi sangin ki noi nong pon te ti se khwa se do no min te ki pai pa om le jing in tu ni kwa bombil red talk sa bombil tv red talk sa in kyo piu chu reverend th hola yp chairman koki christian leadership forum kclf amato ihung ki holim now hi chen choi tan tin tu ni kwa ihung ki holim now topic choi le the role of church in koki society ti topic mong cha amain nampi pat chum na ding le nampi khan to na ding a hi lo le e ho society a i pathin ho da no le nampi a dinga apoi mo zo si ama kam chang pen in ngai kha tawin bombil tv re talks ve zo si a velin chung chewa ke pa tu kan se